Što nateče, bude veće, pa se lakše meće. Di ste? Kako ste? Štima kod vas? Kod me ima puno novosti, a oni koji me duže i pomnije sasvim pomno prate skužili su kako sam se ošišao. Skratio sam krunu za koliko je ovo? Za debljinu prsta. To je jedno 1, 2, 3, 4, 5 cm, nemam pojma. Ovako je, znači, skratio sam krunu kako bi što bolje stao u kadar, recimo, a samim tim kosa mi izgleda već, ja ne znam kako su ni pravi kraljevi sa njim željeznim krunama, jer su svi imali dugu kosu. Mene ono, kosa unutra ko loncu sada, ko špagete sam stavio. Ono, moraš unutra pokupiti kosu, nek ne pada, sa strane, ispod krune. I onda je unutra stvarno kosa ko špageti u loncu nekako. Morat ću pustiti ja dugu kosu i onda krnu preko nje, tako da izgledam pravo kraljevski. Jel postali prija kraljevi kratke kose? Kraljevi kratke kose. KKK. Uglavnom, toliko sam skratio krunu što su valjda, kao što rekoh, primijetili samo oni koji pomno, najpomnije prate svaku moju riječ, svaki moj mig, svaki moj izraz. A oni koji ne toliko pomno prate nego površno, odmah su skužili kako sam zatvorio jedno oko. Zašto sam zatvorio jedno oko? Pa, zašto je Homer bio slijep, recimo? Zatvorio sam jedno oko kako ne bi previše vidio. Vidan vidi previše. Kako se može vidjeti previše? Ne mreš izdržati. Kažu, Homer je se pravio, nije on bio slijep okolo išao i guslo, nego se pravio kako je slijep, kako ne vidi današnjost i budućnost, nego pivo o prošlosti, tako stavljajući u prošlost sve ono što će biti u budućnosti, mislim, te vrline tih svojih junaka i ono njihove strasti i sve to. Kužite, opsivo je ono čega nemam, jer je, da ne vidi previše unaprijed, vraćao se unazad. Jer onaj koji vidi unaprijed, koji je kao vidovit, onaj on stvari svoje to viđenje, koliko vidiš unaprijed, toliko vidiš unazad. I onda ako ne želiš gledati unaprijed, vratiš se unazad i gledaš unazad, ono što je unazad valjalo, doživajući tako to što je bilo unazad, nek se desi opet unaprijed. Jer kažu, sve se ciklički ponavlja. Oni tamo neki Maji i Actekovi kažu kako treba, što ja znam, 12.000 godina, ili tako nešto, 24.000 godina, ili koliko, uglavnom kao taj jedan ciklus nekog kruga ili spirale, ima 2200 godina, ili koliko, oko 2000 godina, kao. Ako ima, nemam pojma, ima, kažu tako, ima nešto kao u znaku ribe, znaku vodenjaka. I onda kad se valjda približava kraj tog nekog vremena, recimo ovog sadašnjeg vremena, onda ne moraš gledati sve to vidjeti, nego ono kao okriješ se i gledaš nazad, što ono, ili je to sa starošću, ili to kad pođeš na pola života, ili je čovječanstvo, mislim, je li sadašnji trenutak uvijek na pola puta? Pa to je to, čovjek koji, znači neko ko je najljudovitiji, ko najviše zna šta je bilo nazad, on toliko vidi naprijed. Znači, svako danas je polovina puta do kog je čovječanstvo došlo. Ili pračovječanstvo, ili ovo što mi zovemo, nas, mi, ljudovi, praljudovi, posljeljudovi, nadljudovi, podljudovi. Znači, uvijek se nalazimo na sredini puta. Uvijek je, kužite, i onaj ko malo vidi nazad, malo vidi naprijed, i on je na pola puta. Ne samo onaj koji puno vidi naprijed, koji puno vidi nazad. Onaj koji puno vidi nazad, vidi puno naprijed. Jer vidi kako stalo. I onda kaže, vidiš ti moraš proračunati ljudima sve. I da ja imam neki super software, kompjuterski program, neku aplikaciju, računarsku, mogu bi čovjek proračunati šta će biti unaprijed, kako će ljudi reagirati, ako uzme u obzir ko more vladati, šta more propagirati. Pa. To sam lijepo rekao.
I šta sam još mogu reći? Pa mogu vam sve što reći, baš vam mogu sve što reći, sve što vam mogu reći. A vi, brate, morate sve što gledati, baš vidim ljudi sve što gledaju. Mene ljudi gledaju, evo sad već prošli put imamo 433 pretplatnik, pratitelja, pretplatnika, nemam pojma kako su pretplatnici, meni niko ništa ne plata, znači ljudi koji me obilježe tamo, ja ću ovoga gledati. Sad ima već 440, 440. Pa ja ne znam, nikad nisam sanjao kako ću doći do tog broja, uvijek sam mislio razumit će me 1-2 čovjeka iz čitavog svijeta i sadašnjosti, a samo sam ovi što razumije kako govorim, što razumije hrvatski jezik, 440 me već prati. Prati. Bežite iza mene, šta ćete mi pratiti, šta ćete pratiti? Hojde stanite uz mene, šta ćete iza mene? Komentirajte tamo, svađajte se sa mnom. Ja se svađam po svim kanalima, ja tamo i na Facebooku. Samo se svađam i raspiljam. Ne vrijeđam nikog. Daleko bilo, ovi me počnu neki tamo, vrijeđaju me, ti si vaki, inaki, mrziš Ja nikad ružnu riječ nisam rekao, evo ko me prati, ko gleda šta ja to piš. Kažu, mora se pratiti tamo što pišeš, a nisi faktograf. Zapratiš i u pisanju tamo. I počnu optuživati, ti si vaki, inaki, mrziš kaže, što pričaš, o čemu počneš god pričat, mrziš. Ne mereš ništa pričat, kritizirati ili reći, ovako je bilo, što ja znam, ja počnem o kršćanstvu, odmah svi naštovi što me poznaju privatno, a ti me ne prati. Ali gledaju, kaže, šta to pričaš, šta ti tebi, šta ti mrziš, kaže kršćanstvo, šta ti mrziš Boga? A nisam čovječ, što ću ga ja mrziti? Dovoljan je sam sebe. To mi je smišno kad kaže kaže od Satonije, pa što je od Satonije to, kaže, igra se Boga. Ako neko ponaša Boga, onda je Satona u njemu. To je meni skroz nekako čudna izreka. Kaže, igra se Boga, on je s vražije strane. On je tamo, onda izmišljaju te urote, zavjere, mastone i sve te Satonove. Onda ispadne ko a kad se Bog igra čovjeka, šta je on? Kaže, Bog je postao čovjekom. I to kakvim čovjekom? Onim birokratom. Onim što mora tamo sve propisi. Sve mora biti po propisima kako je u knjizi. Rajčica mora rast kako je on nacrtao. Mrkva mora rast tako. Ovo mora imati volku ovoga. Ono mora imati volku onoga. Evo ja očaravim jedno oko. Zalip jedno oko i opet previše vidim. Ja ću morat ko Homere, Dilbere, ja ću morat zatvoreni oči. I onda pričat samo kako se kaže, samo što mi dolazi. Zatvoriš oči i pričaš, ne vidiš nikoga, ne vidiš ni kameru, ne vidiš nikoga, okrećeš leđa kameri i pričaš. I pričaš sam sa sebom, pričaš sam sebi, ili pričaš onima najudaljenijima što će možda, ali kako je ovo, izbršu ovo, sad blokiraju na YouTube sve, što ja mogu pričati nekom i sad razmišljate reći nekome ko će ovo slušati za 100 godina, kad oni mogu blokirati ove YouTube kanale, evo blokirali YouTube RT Deutsch i još neke što su bili kao protivnici nečega, nemam pojma, kao što su fake news. Čovječe. Viš, odlučuju i šta je kom je fake. Ko da postoji samo jedna realnost. Koliko god ima ljudi, toliko postoji realnosti. Neko se dobro osjeća u me, neko se dobro osjeća u nome, neko se dobro osjeća ovako, neko sam sebe laže. Svi sami sebe lažemo. I ovi što spašavaju svijet, oni najviše lažu i sebe i nas i druge. Kako ti spasi svijet? Ko si ti da spasiš svijet? Jesi ti vidio sve ono što postoji na svijetu i zašto svijet mora biti po tvojom viđenju i zašto? Kako mene tu. Evo, jednog zatvornog oka mene opet nervira, živcira to što mi je stalno živciralo. Kako, otkud nekom pravo da on ograničava i tamo napiše nešto i neku prosječnu broj nečega što mora biti. Kaže prenaseljen svijet. Gdje je prenaseljen svijet, čovječe? Obiđeš pola Hrvatske, nigdje nikog što ima nešto u Zagrebu. Obiđeš tamo Bosnu i Hercegovinu, nigdje nikog, sve prazno, neobrađeno, Ako ima malo ljudi, malo u Sarajevu, malo u Mostaru, malo u Banja Luci, ostalo nigdje nikog. U Hrvatskoj imaš malo, tamo i u Srbiji, ideš od Zagreba do Beograda, ništa. Tako kad u Beograd dođeš, imaju kuće i zgrade, do tamo nigdje žive duše.
Evo i ovdje po Njemačku, ti odeš, naravno tamo ono istočnu Njemačku, nigdje nikog, ako ima ona 2-3 veća grada, i ovdje po selima oko mene ovdje, nigdje. Svi u grad. I kaže, prenaseljeno, hoće da smanji, ako hoće, što ja znam, nešto govori, hoće smanjiti. Samo to treba bolje nekako, pustiti, ništa ne upredat, ništa, nek se snađe svakako hoće. Ja koliko sam skužio, proučavaš to, brate, ne upredat. Ti ako si bogat, imaš tamo svoje radnike, svoje rade, zato bogat se, čao, pusti mene na miru, čoveče. Državu treba skroz, ja sam za ukidanje skroz države, za anarhiju. Što ova država, što je jača država, brate, samo poskupljiva. Kaže, država treba napraviti poduzetničku klimu. Kako će država napraviti poduzetničku klimu kada samo uzima porez? Šta je tu da poduzetno? Side tamo, ništa ne rade ovi uhljebi i samo krkaju porez. Šta ja znam, gorivo sada ovdje već €1,5. Od toga 85% cijene uzma država. Šta ja znam, gorivo košta 15 centi, oni napiju ostale cijene. Nemam pojma. Opet se počne skidati, a krenuo sam tamam lijepo sam uletio, neobavezno, veselo, iđuš daleko, ali ovdje nekako gledam kroz taj prozor, ja sam, znate, navrh zgrade i onda gledam tamo i onda mi počnem gledati te ljude i odmah moram otići negdje izolirati se, negdje na neku planinču. I nikog ne vidjeti, onda tamo s pticama crkućat o prošlosti i budućnosti. U stvari, šta sam ja sam htio ovu emisiju nazvati Dajte kite materi. Mislio sam nešto pričati o Severini. Kako je me Severina razočarala? Znate kako je mene Severina razočarala? Ja vidio, tamo kad je ona bila na onoj jahti, ona snimka, ona vesela, sve vidiš one porniće, tamo žene stenju, plaću, kad ih snimaju. A ona se smije, sva vesela, radosno, ko da maše nekom koga voli. Muž ili nekom, vidi me kako mi je lipo, ko da je na godišnjem ili negdje, šta ja znam. I misliš, i kad je sudalo, dobije dite, misliš, eto, vidiš, ima i žena koje uživaju u seksu i koje su vesele i koje mogu biti matere i sve. Ima šanse i ja nađem takvu i onda ona se počne tamo svađati po sudovima, razvlačiti, šta ja znam. Dajte dite, ne daj ovo, muž je vaki, napada tamo, sve napada čovječe, ti misliš, vesela žena će biti dite, će odgojit će nekog muškarca, uče ga. Mama sve zna šta treba i utiče ga da bude muškarčina i tamo kužiš pravim stvarima, reče ditetu, sinko, mislim, pošto ima muško dite, sinko, radi, stati oče, duša, srce, ispuni si sve želje, nemoj ništa, nema pusti moral, uživaj, samo nemoj nikog povređivati, tuž da plaće i ona to dite, Bože sačuvaj. Baš me razočarala. Mislio sam, evo, Severina će svima pokazati kako žensko mora biti mušku prijatelj, makar svom sinu. I ne mere, šta ju je, čovječe, ko neka neiživljena, pa ako je svi koji živio, mora li to žensko biti prijatelj, mora se to zadovoljiti kako? Čime? Para, poznatost, lipa, zgodna, da oprostiš, sita svega, i opet sipa žuč okolo, pa šta je to, čovječe Boži, pa mogla se dogovoriti, pa mogla, čemu to sve? Koga se sad nadat? Koga se sad nada da će uspjeti? Danijela ništa, ova Rozga ništa, Nina Badrić ništa, nema tu Doris Dragović ništa, sve ovo ništa. Jedino najtonči Hulč, on je svi unaprijed, pa njegova sada sa ovim grašom očeli. A od toga nešto brit. Je li graši praši? Grašo prašu. Nije još nikog. Hoće li tu nešto biti ili je to samo PR? Čmar. Košmar. Bože sačuvaj. Ništa. Kaže, moraš bizat zatvoriti jedno oko i ako treba i drugo oko zatvoriti. I uživat neki svoj svijet, zamisli tamo i pići, šta te brige za ove sve vidljive i nevidljive neprijatelje. Pa mogu sam pričati o nevidljivim neprijateljima. Kad je nastao prvi nevidljivi neprijatelj? Otvoriš oči, nema ga, zatvoriš oči, nema ga, ali te kažnjava. I zbog njega, jer kao pusti takav jedan neprijatelj tamo i on te navodi na ti. Ako nećeš to, on će ovo, ako nećeš ovo, on će to. Joj, dokle je to došlo, eto. Ali ja, frki.
Zatvoriš jedno oko i pićeš, skratiš malo krunu. Bolje krunu nego, šta? Bolje krunu nego kunu. Opa! O, žeži, samo veselo i mora nekako, neću to reći, to vam neću reći, moram nešto ostaviti idući put. Kako pričaš, znaš, kreneš, pusi energije, odi ja ispričat, probudiš se, skakućeš, pjevaš, budeš baš satir živi, neuhvatljiv plesač na ledu, najtanjim što postoji na svijetu, i počneš čak i vjerovati u nekog Boga koji zna plesat bolje od mene. Jer samo takav Bog bi zaslužio da se vjeruje u njega. Zar ne? Bog koji je ideal veselja, koji je uvijek vesel, nasmijan i ništa mu ne mre. Bog koji šprda one koji dođu i molekaju ga. Bože, daj ovo, Bože, ono Bog. Što si ti? Beži tamo, tiš mi tuda kvar dan. To je bio pravi Bog, a? Pravi Bog koji bi dolazio i tamo se objavljivo samo gdje je najbolja fešta, ludilo, ples. Kako se zvalo u starih Grka, kad bi oni padali, plesali, išli na ne procesije i onda plesali dok ne bi toliko se medovinom, pa onda bi izgubili sjećanje i u transu bi bili. U transu tako bili. Misterije. U grčke misterije, kad bi svi bili u tom misli. Jer Bog, šta je Bog drugo nego zajednički duh? Čak i ovi jednobošci, što vjeruju u te pustinjske bogove, kažu, kad su dvojica u moje ime, tu sam i ja s njim. Znači, Bog je duh zajedništva. Ako zajedno veselite, vaš Bog je Bog veselja. Ako ste zajedno u duhu špijunskog Boga koji hoće sve znati, sve vidjeti, sve tamo nešto sudit ko šta radi, jel ko zgriješio, kad je ko došao kući. Bog koji u stvari kaska. Bog i ova država koja je nastala od kršćanstva, u stvari su samo kaskaju. Ti vidiš neku curu, svidiš se cura, malo je se i i sve vi završite i onda kao idemo mi tamo u bogomolje te, da nam Bog blagoslovi brak, a već im neki trudni, već imali seks godinama, mjesecima, već možda i dosadili jedno drugo mjesto da se rastanu, oni odu kao da Bog blagoslovi, a sve već prošlo. Ako taj Bog njihov postoji, što onda taj Bog kad ti vidiš, odmah ne kažeš, ajmo prvo, ajmo se prvo vjenčati, čim se vidiš odmah znaš jednostavno za drugo, jer vas je Bog povezao, ne mre Bog pogrešno, Bog sastavi to, niko ne mre rastaviti. On se sami sastavili nigdje Boga, sakrivali se, čak od Boga grišili, sve radili šta Bog taj brani i onda kao Bog blagoslovi to. Tako je ova država. Čak se napravi firmu, sve skriniš i onda to ni nađeš poslije i onda to ne udaraju porez. Pa što mi ti nisi dao nešto napravio, pa da onda mi posao, što nisi rekao, Vidane Micane, ti bi mogao raditi tamo i čim se rodiš, on ti se obezbijedi i onda, ajde, dobro, evo ti porez, jer sve si mi dao. Ne, oni ti ništa ne daju, šta god ti sam, on ti porez. Tako je ovaj Bog. Ništa nije uradio, ništa nije napravio, ti sve sam. Što znam i čača i Matija te napravili, onda te oni krste i sunete, tamo nešto, Šta ti, Bože, bio što nisi prija? Što me nisi sunetio dok sam bio unutra? Što me nisi krstio dok se mama i tata prašli? Što i nisi došao usan i rekao, ajde napravite Vidana. Nego oni se prašli 100 puta i 101. put mene napravi. Mislim. I zato Bog treba biti u duhu, znaš, šta ja znam, isto ovi sada recimo uhljebi, sad vlada uhljebski, birokratski duh, taj Bog, jer sve je to nešto u knjigama, šta nema u knjigama ne postoji. Bog se objavio kroz knjigu i ovo je sada sve propisi, čovječ, samo propisi, kaže ova jedna ovdje od ovih zeleni što je bila kandidat za kancelarku, kaže vidite, zabrane su ljude dovele do toga kao da izmišljaju, kao oni da nisu zabranili toliko CO2, ne bi se izmislilo elektroauto, da nisu zabranili ovo, ne bi se izmislilo cjepivo. Kao komunizam je onda bio najbolji, sve zabranili i propalo sve. Koji oni hoće simulirati isto što ovim nevidljivim neprijateljima simuliraju rat,
tako hoće da simuliraju to nešto i to električna auta i to, koda, je li ko prije ikog natrao, što ja znam, mobitel kad je bio. Nisu natrali ljude, sad svi morate baciti onaj telefon ili morate, nego ljudi vidi, to je dobro i to iđe. Isto tako, proizvedi električni auto, ako volja, ljudi će kupovat, nećeš im ti mora dati podsaj. Ko je meni dao podsaj za iPhone? Ko mi je dao podsaj za ovu kameru? Niko. Ko mi je dao podsaj za struju dovedem u kuću? Niko, još mi naplatili što su mi doveli struju i telefon. One sad dajte podsaj, natrajete tamo, bockaj se ovo, šta valja, ljudi će sami. Kad izmisle na auto, ljudi su sami kupovali auto, vidi brže od konja, bolji traktor od ovoga, od volova. I sami nije trebalo poticaje davati, nije trebalo ljude tjerati.